दीन जन शरण रक्षण महाबाहु दानी माँ बापा मानकर मंगल विधाने अनंत परम ब्रह्म नारायण चरणार बिंदुरे प्रेम सागर हरिवल्ल हुलहुली गणताली प्राण कहे समस्त भक्तजन मानकर मनस्कामना फल सबरी ठाकिया नीलाचले बसिछुरे सबरी ठाकिया नीलाचले बसिछुरे सबरी ठाकिया चोका चोका आखी देखी चोका चोका आखी देखी चोका चोका आखी देखी चोका चोका आखी देखी केते मजा मारुछुरे सबरी ठाकिया नीलाचले बसिछुरे सबरी ठाकिया सर्प व्याधि चक्र निवारी राजद्वारे शत्रुद्वारे आहे गईदारी रख सुदर्शन कमलांकर वर जपरी सुवर्ण सिंहासन रे कमलांकर वर द्वारे पूजा खाइल प्रभु नारायण सब शालक रही राजीव लोचन नीलाचले बसिछुरे नीलाचले बसिछुरे सबरी तीन जन राम लक्ष्मण सीता पंचवटी नामक कानन रे कि जंगल रे वासस्थान करिसंती किछि दिन अंते कि किछि दिन अतिक्रांत करन्ते माँ अजनी संपुता सीता माता कर पत्र जोड़ी माता प्रभुंक चरणे माता प्रभुंक वचन प्रकाश कले आनंदित मने माता आनंदित मोहने मन मन परिपूर्ण रस्तु शुभम भवतु सुलक्षणी सौभाग्यवती मनोवांछा पूर्ण हो आज्ञा रामचंद्र आशीर्वाद नहीं क्या हाँ रघुनाथ मान को शुभ कल्याण कले हाँ वैदेही मां वैदेही आमा वैदेही हाँ मां चुप मु देखुची तमर टिके विषादित बदन हाँ हाँ मुखटा टिके होईची कोन पड़ी जाई प्राणनाथ मु तुम गोटे कथा पचारिबाकु जाउछि मोर प्रश्नर उत्तर दे पारिबो स्त्री पुरुष हाँ बुढ़ा बुढ़ी स्त्री अर्धंग पुरुष पुरुष अर्धंग स्त्री हाँ अर्धांगिनी हाँ जदि तुम प्रश्न पचारिबाकु चाहुछ हाँ हाँ जदि मु जानिथिबि तमर निश्चय संदेह दूरीकरण करिबि लो तेरे पचार प्रिय कौन तुम मन रे उंकी मारुछि काहे कि विषादित बदन संदेह मोचन करबा पई तुम आगरे मु सब कल्याण करूछि शुभम वस्तु ताहेले मोर प्रश्नर उत्तर दियंतु अरे प्रश्न कहले तो उत्तर दिया हबो सीता माता कर पत्र जोड़ी देली कहले कह बल मध्य रे केहु बड़ मु काना बोली बड़ मध्य रे केहु बड़ संसार रे सर्वश्रेष्ठ बल मध्य रे केहु बल संसार रे सर्वश्रेष्ठ अच्छा अच्छा दीप मध्य रे केहु दीप संसार रे सर्वश्रेष्ठ लक्षण टिक उठ हाँ आ रस मध्य रे केहु रस बड़ हाँ हाँ ए कथार उत्तर टिके दियंतु स्वामी प्रभु उत्तर दियंतु मां जानकी जहा पचारिले उत्तर दियंतु बल मध्य रे केहु फलटा संसार रे बड़ फल को फल फल माध्यम रे कोउ फल बल मध्य रे केहु बड़ बड़ माध्यम रे कोउ बळ दीप मध्य रे केहु दीपटा बड़ दीप माध्यम रे कोउ दीप रस मध्य रे को केहु रसटा बड़ हेला गौरांग बापांग मोर पचारले कहिए मु कहबी कहंतु तमे कह हाँ बड़ बाहु बड़ हां बॉल कैन बॉल तमे कैन बॉल बुझियो एलईडी हां एलईडी रघुनाथ कहले गो प्रिय बांधवी प्रिय सखी जानकी मु कहूची तबे प्रश्नर उत्तर कोन कहले हां तुम्हें तो इटा जा भी हो बुझा मन है करी हेलो हां मैं दुई बुढ़ा बुढ़ी अबुझा डाय केबे नहीं बुझबे पारलो बुझी नहीं नहीं
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ହେଲେ ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା। ଜଣେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ। ହଁ। ଆଉ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଗିବେ। ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଏନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇଟା ହେଇଗଲୁ ଯେନ୍ ଦିନୁ ହଁ। ସେଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ। କେବେ ରିଲ ଆଉ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲନି? ନାଇଁ 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 ହେଇରେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯୋଉ ଥାଏ ନିରନ୍ତର ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର। ତମେ ପତି ପତ୍ନୀ ଛାର କଥାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ସେଦିନ ଅପଟ ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। କେହି କାହା ସାଥିରେ କୋଉ କଥା ହେଲା ବୁଆ? ହଁ କାହିଁ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନୁ? କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ବୁଢୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁନି ହଁ ବୁଢୀଟା ହାତ ପୁରା ବାড়ি দিয়ে মুই গাধিকরি আসলে আসো না তো খাইব কি নাই খাইব কি পিব কি বসব কিছু নাই মুই আজ্ঞা নাই খালে তো প্রাণটা রহে নাই ନ ଖାଇଲେ କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। সাঙ্গে সাঙ্গে যাই করি ଅନ୍ନ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। বসি পড়ে আউ ভাতটা খাই দিয়ে এমিতি কিছু দিন গলা বর্ষা কাল আসিরা আজ্ঞা ବର୍ଷା କାଳ হ্যাঁ ଆସିଲା। এন্তা শুইছু রাতিরে কুটি দেলা যে পুতার কে বর্ষা নির্ধুম ଓ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। হ্যাঁ হ্যাঁ ତାପରେ ହେଲା କଣ ବାପା? মুই আজ্ঞা কুকুরা দোকান উঠি পড়লি କୁକୁଡ଼ା ରଖା হ্যাঁ ମାନେ পয়সা পহনু আজ্ঞା ହଁ କାହିଁକି? হল ধরি যাবার লাগি ଓହୋ, ଚାଷ କାମ ଯାହାର ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର। সেই সিনা দুনিয়াକୁ ଜଗାଉଛି ଚାଷ କାମ କରିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମାନେ ସକାଳ ସମୟରୁ ଉଠି হ্যাঁ হ্যাঁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା। ହଁ ହଳ ନଙ୍ଗଳ ଟିକେ ସଜା ସୁଜି କଲି ଇ ଟାଇମ ରେ ବୁଢୀଟା ତ ମନେ କଥା ନାଇଁ ହେବା ହେବା ମୋ ନାଥ କେନ୍ ଖେତ କେ ହଲ ଫାନି ଯିବେ ଯେ ମୁଇଁ ପଖାଳ ନେଇ ଦେମି ବୋଲି କେମିତି କରି ପଚରାମି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛ ହଁ ଇ ଟାଇମ ରେ ଆମର ପାଖେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଘରର ଛୁଆଟେ ରଖିଥିଲୁ ଶୁଇଥିଲା ହଁ ତାର ପଜାରେ ଟିକେ କେମିତି ଦେଲା ହଁ ଛୁଆଟା ରାଉ ରାଉ କାନ୍ଦଲା କଷ୍ଟ ହେବାରୁ କାନ୍ଦିବନି। ସେତେବେଳେ ବୁଢୀ କାଁ ବୋଲଛେ କାଁ ବାଇଲା ଏ ତାକ ଥଇ 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 କି ଆର ପଖାଳ ଯିବ କୋଉଠି ଖିଲା ଓ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରିଲାନି। ହଁ। ପଖାଳ କୋଉଠି ବୁଝିବ? ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ଦବ আর প্লাস্টিক লুছাবা ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ? কারণ সে ପ୍ଲେଟ হ্যাঁ মান সম্মান ମାନ ସମ୍ମାନ ଯିବ। হ্যাঁ ତା ଭାବି ହଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ପଚାରି କହିଲା ତାକ ଥଇ ଥଇ ଥଇକି। আর পখাল দিব কোউঠি কি वाला ତମେ କଣ ଭାବିଲ? ময়ে মোর বুড়ি হেই করে মতে ডাইরেক্ট নাই পচরালা ହଁ ଡାଇଲଗ ইনডাইরেক্ট পচরাউছে ଡାଇଲଗ ଦେଇକିରି ପଚାରିଲ হ্যাঁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ময়ে বি গুটে দেই দেমি ଡାଇଲଗ ଦେଲ হ্যাঁ କଣ ବୋଲି ଦେଲ? সঙ্গে সঙ্গ গুটে বাড়ি বেটলি ହଁ। আর আমার গুটে ভঙ্গা গুহাল থিলা ହଁ। সেনা ବୁଢା লাঞ্জ ବଳଦ। নথিলা বুড়া বলদ পটে থিলা আর লাঞ্জ নথিলা বন্ডা বলদতে থিলা ହଁ সঙ্গে সঙ্গ গলি আর তলে পিড়ি গেলি কষি করে বাড়িতে ফ্রাট কলা ହଁ উঠরে বুড়া হড়া তোরা আর স্থির ଯିବା ଆଜି ମହୁଲ ମୁড়ାবে ତମ ପତ୍ନୀ ଜାଣିଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମହୁଳ ମୁଣ୍ଡାରେ ହଳ ଚଷିବେ। ମୁଇଁ ଯାଇକିରି ହଳ ଧରୁଛେ ହଳ ଧରୁଛ? ହଁ ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ତ ହଁ। ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରିକିରି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ହଁ। ସ୍ୱାମୀ ରୂପକ ଭଗବାନ। ହଳ ଧରୁଛି ହଁ 9:30 ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଦେଖୁଛି କେନ୍ତା କା ନାଇଁ ଆସିବାର ବୁଲଛେ আসবা কিনি আজি বলিকি মতে চিন্তা লাগিছে হ্যাঁ। বুড়িটা আজ্ঞা ফিলিং ফুলুঙ্গা দেখলা ফিলিং নহবা ফিল্ম হ হ্যাঁ ফিল্ম ফুলমা গুটে জুড়ে দেখলা হ্যাঁ। আর পখাল বুইলা আর গলা আজ্ঞা ସ୍ୱାମୀ ତ হুম ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ ନେଇକିରି ଗଲେ। হ্যাঁ ଗଲା ଯାଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷେତରେ ଗଲା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। হ্যাঁ ହଁ আর আমার মহুল গছ তে থিলা ହଁ ମହୁଲ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସି ପଡିଲେ। হ্যাঁ হ্যাঁ ପଖାଳ ଥୋଇଦେଲେ। থই দেলা হ্যাঁ। আর বুড়া আস খাইব কি নাই খাও কি মরব কি বঞ্চব কিছু নাই চুপ পড়িকিରି বসଛନ୍ତି। হ্যাঁ ପଖାଳ মতে ଆଗରେ যে ইয়ারে ভোগ কুড়কুড়ি আনলা ন আজ্ঞা আরে হଳ চষিলে ବିଲ সারা ভ্রমণ କରିବୁ। হ্যাঁ କଣ কেତେবেলে ডাকবা গা বল দউছে আর দেখি দউছে না ডাকুছে ହଁ କେନ୍ତା କଲ ସେ? বলে যে মোর প্রেস্টিজ ଯିବା ହଁ ତେଣୁ নাই ডাকবার তক বুড়ি মরি ভজকে জিমি খাই নাই যা বল ଓ ମନୁଷ୍ୟର ରାଗ ହିଁ ପରମ ଶତ୍ରୁ। হ্যাঁ ବୋଲେ ହଳ ଧରୁଛ ଇଆଡେ ଭୋକ ପାଇଲାନି। এই টাইম রে আমার মৌল গছে আজ্ঞা কাউ গুটে আসিকি বসি দে ଆଉ ମାନେ କଣ? কুয়া আজ্ঞা ହଁ কা କାଉଟା কা কা রড়ি দেলা କାଉଟା আমার বুড়িকে বতর হেই গো ওলা ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କହି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇଲଗ ହଁ, ହଁ, ହଁ। କଣ କହିଲା? কাউরা কাউ কেতে হউ রাউ রাউ ହଁ আর হলিয়া কে কহ যে ভাত খাই আউ এলা ହଳିଆ କିଏ? মুই হল ধরুছে আর হলিয়া নাই আর কাଣା ବୋଲେ সামনে କାଉରେ କାଉ। কেতে হউ রাউ রাউ আর হলিয়া কে কহ যে ভাত খাই আউ এলা
ତମେ ଶୁଣିଲ ହଁ ଶୁଣିଦେଲି ବୁଢୀ ଏଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଦେଲାନି ହଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ସ ମାରିଦେଲା ଡାଇଲଗ ନୁହଁ ଡାଇଲଗ ମାରିକି ହଁ, ମୋତେ ହେଇଟା। ଡାକିଲେ ମୁଇଁ ତ ଭୋକା ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଗଲି ହଁ আর ভাতটা খাইদেলি আগে ଟୋପା- ଟପାଟପ নাকে কানে করে খাইদেলি ହଇ ନାକେ କାନରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହରବର ହେଇକିରି ଖାଇଦେଲି ତୋରାବରରେ ଭୋଜନ କରିଦେଲ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଗଲି ହଁ ଆଉ ହଲ ଧରୁଛା ହଳ ଧରୁଛ ଇଆଡେ ଅର ଇଆଡେ ତ ମୁଇଁ ମଜାରେ ଅଡାଙ୍ଗ ଛତ ହେ, ଅପା। ଚାଲିଛେ ହଲ ହଁ ଇ ଟାଇମ ରେ ବୁଢୀ ଗୁଟେ ଡୋଳା ନେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଡୋଳା ହଁ କଣ ପାଇଁ ଛେନା ଛେନା ଖର୍ସି ଛେନା ବେଟବାର ଲାଗି କଣ ହବ ଜାଳେନି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତମ ଘରରେ କଣ ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ ପରା ଦେଖୁଛ ଘା ବଢି ଯାଉଛି 11,000 1100 1200 ହେଇଯାଉଛି ଓହୋ ଲାଇନ ଫାଇ ନାହିଁ ଲାଇନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହିଟର କେ ଡରସନ ଆମର ବୁଢୀ ତେଣୁ ଖର୍ସି ବେଟିକିରି ହଁ ଖର୍ସି ସେଲା ଜାଲିକିରି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛ ହଁ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ବେଟୁନ ବେଟି ଦେଲା ଏସନା ଡୋଲା ହଁ ହୁଁ ଗୋଟେ ଛାଙ୍କୁଣି ଗୋବର ବେଟି ଦେଇଛେ ବୁଢୀ ବୁଢୀ नहीं पर तल के ऊपर होउचे ଓ ଡୋଳାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପାରୁନି ହଁ କଣ ई टाइम रे देखि देली ହଁ अरे बुढ़ी बोली ହଁ एहा दे काहे जेबू प्रथम रे छुआ के ओरालू ଛୁଆ ତୋର ଏଇକିରି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଦେଲୁ 2 नंबर रे कुआ के ओरालू ହଁ अरे एहा दे का तोर बुआ होचे जे ओराबू ଚୁପ ଭାଇ ए निश्चय मते बुढ़ा के डाकबू बोली ହଁ ତୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ବୁଢୀ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ हां ହଁ ई टाइम ରେ बुढ़ी डाक देला ହଁ କେନ୍ତା କି ଡାକଲା ए दुही बर्तल मझिल लुक ଦୁହି ବଲଦର ମଝିଲ ଲୋକ दुही बल्दर मझिल लुक ଦୁହି ବଲଦର ମଝିଲ ଲୋକ आ खरसी लगा मुड़के टेकवाला ତଥାପି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନାଥ ବହେଇଦବ ବହିଲିନି ତମେ କଣ କଲ ଯାହା ବି ହଉ ହଁ ନାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବୁହେଇ ଦେଲେ ହଁ। ବୁଢିଆର ଭାତ ପଖାଲ ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ନାହିଁ ଭୋଜନ ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରାଣଟା କଷ୍ଟ ହବ ହଁ। ତେବେ କଣ କଲ ଗଲି আর বুড়ি কে ডলাটা বুহেই দেলে ବହିଦେବାକୁ ଯାଉଛ বুড়ি বুড়ি কাম হইলা ই বুড়ার মুহ নাই চা হইলা ହଁ। আর মোরার পচ করে দিছে କେମିତି ଓ ଏମିତି କରି। ହଁ মুই ତମେ କଣ বলি କଲ মোর মুহ নাই চা ମୋ- মুই সালির মুখড়া নাই চা বলি ଏ, ମୁଖ- আর মুহ কে গাড়ি দেলি আর এস কাদার গলি ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡ ତ ଗାଡି ଦେଲ ଏସ୍ କାଦା ହେଲା କେମିତି ଚାଲିଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ କାଦାର ଗଲି ହଁ ବୁଢୀ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲ ଖର୍ସି ଡଲାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଦଉଛେ ହଁ ବୁଢୀର ଟିକେ ସେଟା ଉଠାଣଟେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାଛିଟେ ଚାବି ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ପଟାକନୁ ହଁ। ବୁଢୀ ଏନ୍ତା କରିଦେଲା ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଗାଡି ପଡିଗଲି ହଁ। ବୁଢୀ ବି ସିଆଡେ ପଡିଗଲା ଦୁଇ ଲୋକ ପଡିଗଲୁ ଯେନ୍ତା ବୁଢୀ ବି ସିଆଡେ ହସି ଦେଲା ମୁଇଁ ବି ହସି ଦେଲି ସେଦିନ ନୀଲା ଚଳରେ ରେ ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ ସେଦିନ ନୀଳା ଚଳରେ ରେ, ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ। ସେଦିନ ନୀଲା ଚଳରେ ରେ ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ ସେଦିନ ନୀଲା ଚଳରେ ରେ ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ। ଭକ୍ତନରେ ହରସନ୍ତରେ ଦୌଡ଼ି କାଳନ୍ତି ସଧିରେ ସେଦିନ ନୀଲା ଚଳରେ ରେ ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ। ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରିର ଶ୍ରାବଣ ସେଦିନ ନୀଳା ଚଳରେ ରେ, ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ। ତେବେ ବାହୁ ତୋଳି ରଘୁନାଥ ଭାସନ୍ତି ବଚନ ସେଦିନ ନୀଳା ଚଳରେ ରେ, ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ। ଶୁଣ ବାନ୍ଧବୀର ଶୁଣ ଯାଇ ମନ ସେଦିନ ନୀଳା ଚଳରେ ରେ, ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ ସେଦିନ ନୀଳା ଚଳରେ ରେ, ସେଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରେ। ତେବେ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ ଫଳ ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବଳ ବଡ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ ଫଳ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଦୀପ ବଡ ହଁ ଆଉ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ ରସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସୀତାୟା ମାତା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ବଳମ୍ ଭାତୃ ବଳମ୍ ନଚ ଅନ୍ନ ବଳମ୍ ଫଳମ୍ ଧାନ୍ୟ ଫଳମ୍ ନଚ ଅନ୍ନ ଫଳ বলম ভাতৃ বলম নচ অন্ন বলম ফলম ধান্য ফলম নচ অন্ন ফল রস ইক্ষু রসম নচ অন্ন রসম দীপম দীপম চন্দ্র দীপম নচ অন্ন দীপ
ବଚନିକାରେ କହିଲେ ହଁ। ଗୋ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ଶୀତେ ହବ ଶୀତେ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ବଳ ବେ ଏଇଠୁ ଆଉ ବଳ ବଳ ନାହିଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ବାପା ଦଶରଥଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଳନ କରି ଯେତେବେଳେ ବନଗାମୀ ହେଲି ମୋ ସୌମିତ୍ରୀ ମୋ ସାଥିରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବନଗାମୀ ହୋଇଛି ତେଣୁ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାତୃବଳ ଭାଇ ବଳ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ୍ୟ ଫଳ ଧାନ୍ୟ ବୋଇଲେ ଧାନ କାହିଁକି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ଭାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତେଣୁ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହୁଏ ଚାଉଳରୁ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧନ କରି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛେ ତେଣୁ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ଫଳ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକ୍ଷୁ ରସ ହାଉ ହାଉ ଇକ୍ଷୁ ବୋଇଲେ କୁଶାରୀ କୁସାରୀ ବୋଲନ୍ତେ ଆଖୁ ଆଖୁ ବୋଲନ୍ତେ ଦଣ୍ଡା ବାପାରେ ହାଉ ହାଉ ଆଖୁ ରସ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଧାନ ମୁଠିରେ ଦେଲେ ସତ୍ୟ ଧାମରେ ବପନ କରି ସଚରାଚର ଯିବା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଡ ବି ଖାଇବେ ମତ୍ତର ମାନବ ଅମୃତ ସେବନ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅମୃତ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବାପାରେ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର